Kawai katrok ka bapenyeng hapadeng surok ban lechalum serman kajaka penlong public hearing ka Shri Cement Limited kelasyak thangno. Ya kanika public hearing rabu penlong menta kasmi da Meghalaya State Pollution Control Board halor ka jingthmuti maushun da company Shri Cement halum serman ilaka nongkri ha kajaka ka bahe arspa katnyo point laispa knaip saw hektar. Ikan bat di pulis ki dan tilang hang ni. Bang mentang ayo i. Ni kicas lah kicasnya. Ha? Kicasnya di pulis. Saya banam pulis kicas. Mana yang seberdar mana daya kriyo jong. Ha? Baik, ikan. Ikan wala pendiap ini, watok ini.